3,000 meter steeplechase in Tlansiaka at chak nu chuan mascot costume om hei chenau pang kumsom palimi lek chu anam pop mai le hemi chenau pang hian thil pek alo tuma aben thak sak nola anam ngal bok hetia moi lo taka che tawang hian a fine ve na in a chan a soilawa ngai dam adil heklo tun mai hi ni lo ama kumni liam ta po khan ama mahidin mekhisi bena bat hian in Tlansiak 3,000 meter steeplechase an ni na thau mascot dang chu ama aching thri tura ti pa in alo nam thuto boka hemi nu kum khatna po hian mahidin hi steeplechase ta na thau som pakhatna ani tatlat maya friends atli thau mi hai bwala in hnem atum chole alo thin rim zo ka kutha kan in tumta a kudan in thak tamai a che dan hi moi lo thin le mase mahidin hi friends ina steeplechase runner an nei that berani boxi 3,000 meter steeplechase a kumsang ni som pathum po khan European record alo siam hiala hemi nu kum khatna hian no pangkum som balimi anam thluk kha athlenga ache dan moi lo takle midang za pa lo taka ache thin hian ama hotu a in siama mitam takinan hoto tichuan kumsang ni som palia khan European Championship a tlan le turin Zuricha midang tlan tur de zinga chuan a in tlarve ta meka entu tam takte chuan chaklo sen lo ti tak zet masere sakal zela mahidin chu tu manan nele melo alang sar le ta ber mai tlan chak ber atop chep to athleng nai to tia chuan lom lutuk chu akora phela aka chuan da a ase ta a mi pui chu au turina kut mangina huya mitam tak en me tu ache dan moi lo tak tak sheto tu te chuan hotakin an lo en an lo lom hau lo ama sabera chuan athleng tange anunga tlante chu nui chungina ena mase hemini hian an in Tlansiak atanga rewak lawa hian mahidin hi atrap ni in mita mutu te chuan an soi engwangele achan chu athletics a hian da na oma alo thei ngil chiang ani nia amol ve zewani korphel kha phalani lo akora phela disqualified ani rim taka gold medal la tura atho na chu a friends puya teammate in anita